Mwongeye kwirirwa nshuti bavandimwe, muri iyi minsi twibasiwe n'impanuka nyinshi zitandukanye, ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu, hakomeje kuba impanuka nyinshi kandi hagapfa n'abantu benshi, abantu bamenya ngo ibi bintu hihishemo iki? Cyane ko twari tumenyeye ko impanuka nyinshi n'impfu z'abantu zari zimenyerewe mu mpera z'umwaka no mu minsi mikuru, none ubu ngubu wavuga ko biri guterwa n'iki? Ni ikibazo gikomeje kwibazwaho n'abantu benshi, polisi y'u Rwanda yo irabivugaho iki? Kuri iki gicamunsi cyo ku 18 z'ukwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2023, mu karere ka Gicumbi habereye impanuka y'imodoka itwara amata. Amahirwe yabayeho ni uko Imana yakinze akaboko, shoferi na konvoyeri ubuzima bwabo bukaba bwabashije kurokoka, nta muntu n'umwe witabye Imana